Честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі. Selama perjalanan kerja ke wilayah Donetsk, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras mengunjungi titik panas perang di Bakhmut. Kepala negara mendengarkan laporan tentang situasi operasional dan jalannya permusuhan di garis depan. Presiden berbicara dengan prajurit dan berterima kasih kepada mereka karena telah melindungi Ukraina. Mereka yang hadir menghormati ingatan para pembela yang gugur dengan mengheningkan cipta. Selain itu, secara langsung Presiden menghadiahkan prajurit dengan penghargaan negara. Diketahui pertempuran atas kota Bakhmut dilaporkan menjadi pertempuran terpanjang dan berdarah selama peperangan Rusia-Ukraina yang pecah sejak Februari 2022. Pejabat Kiev dan Barat menuturkan bahwa kota Bakhmut sebenarnya memiliki nilai strategis yang penting. Akan tetapi dengan menahan pasukan Rusia lebih lama di sana, Ukraina bisa bersiap untuk melancarkan serangan balik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri berulang kali menegaskan bahwa dia tidak akan menarik pasukannya dari Bakhmut. Після перемоги точно все відбудуємо. І така складна у вас доля. Складна доля, але така історична – захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний, кожному і кожній, хто захищає. Також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким побратимам, яких втратили ви на Сході, в цілому на цій війні. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.